Procenjuje se da u Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, ali zvaničnog podatka o tome koliko ih je, kao i rangiranje po stepenu invalidnosti, ne postoji. Život osoba sa invaliditetom je težak i neizvestan, kao i predrasude koje su brojne. Najveći problem je nedovoljno razvijena svest građana o problemima i teškoćama sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću. Na teritoriji opštine Boljevac živi blizu 13.000 stanovnika, a skoro 10% čine osobe sa invaliditetom. Najveći broj osoba ima problem sa hodom, vidom i sluhom, ali nije mali broj ni onih koji imaju probleme sa samostalnošću, pamćenjem, komunikacijom. Kako bi im život bio lakši i bolji, osnovana su mnogobrojna udruženja osoba sa invaliditetom. Međutim, na teritoriji opštine Boljevac postoji samo opštinska organizacija invalida rada i penzionera. Opštinska organizacija invalida rada je ponovo osnovana 2008. godine, jer smo mi ranije imali dve organizacije, pa u jednom periodu zbog nekih problema u organizacijama, kako mi to kažemo, starosnih penzionera, one su pripojene, ali kasnije na zahtev invalida rada je ponovo 2008. godine osnovana opštinska organizacija invalida rada. Danas ona broji oko 800 članova. Pošto smo mi invalidska organizacija, kod nas imamo i da ljudi ne idu dobrovoljno u penziju, nego idu naravno sticajem loših okolnosti, zdravstvenih okolnosti po njih. Mi naravno nastojimo da koliko možemo pomognemo posebno tim najugroženijim penzionerima, kako obezbeđenjem namirnica na više rata, naravno bez kamate. Reč je o prehrambenim proizvodima, da li je reč o mesu, pilećem ili nekom drugom, sve vrste mesa praktično smo u situaciji da obezbedimo na više rata bez kamate, zatim ogrevom, a za najugroženije penzionerima određujemo jednom godišnje ili i određene pakete sa namirnicima, a jedan deo idemo i preko Crvenog krsta koji obezbeđuje od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite koje daju Crvenom krstu, a mi dalje raspodeljujemo najugroženijim penzionerima prema onome kako procenjujemo, odnosno to procenjujemo zajedno sa predsednicima mesnih organizacija koje normalno su u stalnom kontaktu sa njima i kao i sa osobom sa invaliditetom, jer su stalno u neposrednom kontaktu i naravno najbolje poznaju situaciju u svojoj mesnoj organizaciji. Nedovoljna finansijska sredstva najveći su problem svakog udruženja. Opština Boljevac pokušava da prati preporuke koje stižu od centralnih organa vlasti po pitanju odnosa prema osobama sa invaliditetom. Na kraju i ja, kao predsjednik opštine, doktor medicine po struci, stvarno imam svest o potrebama osoba sa invaliditetom i to je negde prisutno u svim tim našim planovima i programima rada. Kada opredeljujemo budžet svake godine, normalno da opredeljujemo i deo novca za osobe sa invaliditetom, to su u stvari udruženja građana. Ta sredstva su nedovoljna. Znači, to su nedovoljna sredstva. Zašto su ona nedovoljna? Zato što mi ne uspevamo da imamo, kako bih rekao, ispravan pravno-administrativni model da damo veće novce u korist udruženja građana. Tačno se zna koliko budžet opštine može da opredeli novca u odnosu na ukupni budžet ka udruženjima građana. Iako se kaže da je to 0,5%,
od ukupnog budžeta opštine, onda vam to dođe do određene cifre, a onda udruženja građana nisu samo hendikepirana, nažalost ima i sve više ima udruživanja građana da bi upravo mogli da konkurišu za sredstva koje opredeli opština i onda se to deli na veliki broj udruženja i onda oni dobiju malo novca, pa ispada stvarno nekada i neprimereno da, na primer, slabo vide osobe imaju za svoja programska, za svoje programe rada, za afirmaciju, za poboljšanje kvaliteta života slabovidih, dobiju, na primer, 60.000 dinara. Skromni budžet opštinske organizacije Invalide rada u Boljevcu ne sprečava ih da svojim trudom kroz razne kulturne i sportske aktivnosti unaprede i poboljšaju život svojim članovima. Reč je o aktivnostima iz oblasti kulture, određena takmičenja u folkloru, pesmama, svirkama na određenim instrumentima i tako dalje. Zatim određena sportska takmičenja takođe primerena našim godinama. To je kada se tiče neposredne saradnje u ovim sportskim aktivnostima. Članove organizacije Invalida rada smatraju sebi ravnima, ne gledaju na njih kao na osobe sa invaliditetom, ističe predsednik udruženja. Trude se da im izađu u susret i pomognu koliko je u njihovoj mogućnosti. Saradnja sa drugim udruženjima je veliki plus u radu, kako kroz razmjenu iskustava, tako i kroz druženja. Sarađujemo sa Aleksincem, gde takođe imamo, gde su oni uključeni u svim našim aktivnostima, penzioneri njihovi, u svim našim aktivnostima, isto opštinska organizacija Invalida rada, naravno. Mi sarađujemo i sa drugim organizacijama u okviru Srbije. Reč je, znači, pored Aleksinca, o Prokuplju, o Vladičinom Hanu, o Leskovcu, kao i ostala druženja iz oblasti kulture. Često imamo te susrete, pored ovoga kad obavezno uz sportske susrete imamo i naravno posetu zabavu za naše penzionere u smislu muzike, u smislu igranja, veselja i tako dalje. U doba savremene tehnologije, kada nam je sve na dohvat ruke i kada je sve podređeno da nam olakša svakodnevicu, osobama sa invaliditetom je to uskraćeno i u većini slučajeva prepušteni su sami sebi. Jedan od njih je i 70-godišnji Mile Žurić. Od svoje 25. godine je u kolicima. Pao sam visinu 18 metara u jamu dole. Nakon toga bio sam stigao do Bora, na ortopediju, odatle odmah me prebacili preko noći na neurohirurgiju u Beogradu, klinički centar. Povreda među 9. i 10. torokalni pršljani su, tu je povreda nastala. U Beogradu sam bio 3 meseca, marta meseca posle sam prebačen u Slan kamenu i Slan kamena 73. Do 75. avgusta meseca bio sam u Slan kamenu. Iako ga u Boljevcu svi poznaju, srdačno pozdravljaju na ulici, pozovu da im ponešto popravi ili pomogne, Mile živi sam. Supruga je preminula, ćerke zasnovale svoje porodice, unuke takođe. Sad živim solidno, ne mogu se požalim, uvek ima mesto za bolje, ali dobro i ovako. Na odnosu kako žive mnogo ljudi, ja sam mnogo presrećan. Budim se pre 6 sati, otvaramo ulazna vrata na stan, povučem zavesu, gledam televizor do 8 do 9 sati, ustađam, umijem se, obrijem se, sredim si krevet, doručkujem, tu poradim po nešto po stanu. Ako idem da radim dole u garažu, idem tamo da radim, ako ne i to mi je to. I rađem u ovaj park, tu sa društvu ceo dan, ručam oko 4 sata, spremam si ručak. Društvo mu pravi televizor, voli da gleda filmove i sluša muziku, a kada nema ništa na programu, kako kaže Mile, tu je gradski park u koji često izlazi i provodi vreme sa komšijama i prijateljima.
Zidove Miletovog stana krase gobleni koje je sam izvezao u dugim zimskim danima kada nije mogao da izađe u park ili grad. Nije se predao ni kada je bilo najteže, jer kako kaže, život je jedan i treba ga živeti na najbolji mogući način. U to vreme nisam mnogo na to razmišljao, nisam dao mnogo značaj to. Ali posle toga sam video da je mnogo teško. Mora se boriti s tim. Mora misliti o tome mnogo kako ćeš, šta ćeš, kako da se snalaziš. Prvo u društvu bilo je mnogo teško. Jer tako je društvo. Mislim da i dan danas je društvo još grđe sa društvom. Tada u to vreme znaš kako bi smetalo društvo. A kad će da ozdraviš? Još si u kolica, kako se osjećaš, a šta ti fali, šta ovo znaš? To me najviše pogađalo. Moj je život i moto, eto koliko još mogu ovako i živim zbog te unuke. Sad bi bio najsrećniji kad bi mi se udala i ova mlađa unuka, da vidim od stariju. Imam jednog praunuka koji tu dolazi kod mene, tu se s njim igram, tako ovo sve. I to mi je to, eto to da doživim još tu i tu mlađu unuku i ona da si ima porodi, da ima svoj život. Primer dobre prakse predstavlja predškolska ustanova za decu Naša radost iz Boljevca, gde je zaposlena osoba sa invaliditetom. 2013. godine imali smo potrebu za prijem jednog radnika koji bi bio na poslovima pomoćno-tehničkog osoblja. Nismo imali mogućnosti finansijske, ali smo zato iskoristili konkurs nacionalne službe koja je u to vreme raspisala potrebu ustanova za invalidnim licem. Mi smo se na konkurs javili, prepoznajući da bi nama i takvo lice odgovaralo i volili bismo da neko takvo lice uposlimo, pružimo mu šansu za druženje, za kolektiv i za neku svoju ličnu sreću. Mi smo na konkurs nacionalne službe prošli na zadovoljstvo nas i na zadovoljstvo našeg lica koje je posle boravilo kod nas, se radilo, bilo nam od velike pomoći, da kad je konkurs istekao, rešili smo da to lice ostane sa nama u našem kolektivu jer se jako dobro prilagodio, bio nam je od velike koristi, kako na tim poslovima na kojima nam je bio potreban, tako i na poslovima održavanja tehnike, kompjutera, interneta i ostalog. Ta osoba je već godinama sa nama, mnogo nam pomaže u radu, uvek je tu da priskoči kad je potrebno, da li vaspitaču, da li nekom iz osoblju koji radi u kuhinji, da li iz kancelarijskog tog dela. Nikad nismo imali problem sa njim, lepo se uklopio, mi smo jedna mala ustanova, funkcionišemo kao jedna fina porodica i skladna. U tom našem druženju ne pravimo razliku da li je ovog, da li je neko jedne struke, druge struke, tako da smo imali puno druženja i zajedničkih proslava. Iz tih druženja rodila se jedna lepa ljubav između našeg Dalibora i vaspitačice. Ta ljubav traje i dan danas, oni imaju devojčicu 3 godine i sad čekaju jednog, nadamo se, novu bebu, da li će dečak ili devojčica, ali neka bude sve kako treba. U 2009. godine u prethodnoj firmi doživio sam povredu na radu. Bila je baš teška povreda. Ruka mi je bila do ramena u mašini. Onda smo ih hitno prebacili za Zaječar i Zaječar za Beograd. Operisao je profesor Marko Bumbaširević i još jedan mlad doktor Marko Ilić. 3,5 meseca sam bio u Beogradu na mikrohirurgiji, 5 operacija sam imao.
Posle toga dugo je trajao taj period oporavka i svega toga, rehabilitacija u Gambanji, u nekoliko delova po 2,5 meseca sigurno i jače. U mjestu sam tamo bio, ali eto, sve u svemu imam 50% telesnog oštećenja ruke. I tako, u suštini baš je bilo psihički teško kako iz svega toga izaći. Opet pre 10 godina, imao sam 26 godina tada, mlad, život pred tobom, kako izaći iz svega toga. Ali u stvari kad sam otišao tamo i vidio u stvari kakvi se povreda ima i kakvi se problema i šta se sve ljudima izdešavalo, u suštini nekako shvatiš u glavi da opet nije sve tako strašno i nije sve tako crno, tako da glavu gore, šta je tu je, nema nazad i samo pravo. Igrao sam aktivno fudbal do pre par godina, tako da hendikep mi nije predstavljao problem da igram i da se bavim sportom i da živim taki neki zdrav život. 2013. sam počeo da radim u vrtiću na poziv direktorice Vesne Milić, tako da eto, 6 godina punih radim ovde, a uopšte nemam osjećaj kao da sam na poslu. Mislim, kolektiv je odličan, kao jedna velika porodica. U suštini, niko ne gleda, u stvari iz celog ovog malog mesta, niko ne gleda kao da si osoba sa invaliditetom, niti se ja tako ponašam, niti apsolutno sve radim neki svoj način, tako da se ko i ne zna i ne vidi se i ne zagleda u stvari da imam invaliditet te leve ruke. Najveći problem je recimo što ja šaku ne mogu da skupim uopšte, pa recimo na primjer kad se vezuju pertle, nešto najbanalnija stvar, recimo to uopšte ne mogu, pa moram tako recimo i sad igram rekreativno fudbal, pa tako da moram da molim nekog, aj molim te zaveži mi pertlu ili tako to. To je jedino neki problem što nisam mogu da sam, da inače sve u glavi u stvari, sve što možeš da radiš, u stvari možeš da radiš jednom rukom, a druga ti bude pomoćna. U suštini ja nemam ni srednji prst zbog te infekcije koja se širila niz ruku, pa da bi spasili cijelu ruku oni su morali da odstrane komplet taj srednji prst sa kost između, tako da, mada se to i ne vidi, u suštini, eto, od tih stvari koje za normalan život samo je, eto, to što pertle ne mogu da zavežem. I recimo, nešto što mora se pridrži ili recimo baš jak stisak neki koji, recimo obe ruke moraju, eto, to mi je nekakav problem. Inače ovako u suštini sve se snađeš u trenutku, tako da za sve, evo recimo i popreko ovih sitnih igračka opet pridržim ili laktom pridržim pa za nešto zategnem, tako da. Direktorica mi znala kao da bi trebali da zaposle lice sa invaliditetom, da li ti želiš da radiš u vrtić i kako da ne. Tu mi živim preko puta vrtića i opet nekako volim dečicu, tako da u suštini poslovi su uz ništa fizički teško, tako da sam prihvatio odmah. Onda sam dao otkaz, tipa mesec dana sam bio bez posla i eto, hvala Bogu, ja 6 punih godina raduckam ovdje. Ako baš vide da se mučim, onda mogu ja da ti pridržim. Znači, nosim steznik, pa onda ima mnogo, pošto su mali, znatiželjni svi, kao šta ti to na ruku, što nosiš to. I onda sad ja ne bih objašnjavao, još su oni mali za to. Rekao sam, nisam slušao mamu i tatu pa sam pao, pa moram da nosim to. Tako da, u suštini, eto tako da njima ne objašnjavam i da njih nešto ne sad, oni su još uvijek mali da gledaju kao šta je to osoba sa invaliditetom i šta je to. Tako da, ali u suštini deca ko deca, ceo grad me zna i u suštini, eto ja sam i Deda Mraz u vrtiću što oko ovih novogodišnjih praznika i tako da ja šalim se da svaki roditelj ima moju sliku u stanu sa decom, tako da
Eto, mali i provaljuju deca kao ti si bio deda Mraz, rekao ma nisam, no da, imaš iste cipele i tako. Kada osetim da mi je, da recimo da se koče prsti, na primjer, usled nefunkcije istih, tako da odem ovde u dom zdravlja na tipa 20-ak dana na fizikalnu terapiju, gde uključuju one struje i kineziterapiju, tako da mi bude malo bolje. U suštini ja i sam imam naviku neku, tako da kad god imam slobodno ja čačkam prste, tako da ne dozvoljavam da se koče i da ovo, i ruka mi je aktivna baš i zbog posla i ovako zbog svakodnevnog života, tako da se trudim da koristim to što manje. Za sad mi ne treba, ali verovatno imam. Nisam se ni raspitivao za tu banju, zato što i ne razmišljam iskreno o tome, zato što eto, svo slobodno vreme provodim sa porodicom, tako da gledam da svo to slobodno vreme provedemo zajedno. Tako da je ona sad, ćerkica još malo ima 3 godine, tako da je sad ona puna istraživanja, sad je trotinet, sad je trčanje, sad je park, ljuljaške, klackalice, tako da samim tim što jurim za njom i klackam i ljuljam, tako da eto, dovoljna terapija za sve. Pitala me u suštini jednom, ali ona se srodila s tim da to nosim tako i ona tako, kad šetam ili kad se umori pa kao tad hoćeš da me nosiš, ako ne mogu, boli me ruka, a tad te ruka boli, a ova druga te ne boli, kao ajde nosi me na onu stranu, tako da u suštini eto objašnjavam, ali nije strašno. Mislim, ni ja uopšte ne gledam sebe kao i nemam neke predrasude, prvo zato što krug prijatelja mislim, ništa se tu nije promenilo i čak smo bili u tim najtežim trenucima oporavka, pošto sam nosio one šipke, gde nisam mogao ni da izlazio sam po 15 minuta dnevno samo, čisto malo na vazduh, oni su mi to najveća podrška bili. I ajde, bit će to dobro i u suštini dok sam igrao kasnije fudbal, ja sam nastavio da živim i da radim kao da to ništa nije bilo. Glavu gore, šta je tu je i tako da u nekim tako, ajde kako se igrao fudbal pa neke tako druge ekipe i onda kad neki dueli, pošto je fudbal igra duela i ovo, kao jao izvini, ili te boli ruka i... Supruga mi isto vaspitač, eto ona, zajedno smo od prošle godine, pretprošle stvari, 11. novembra smo pravili svadbu i krštenje. Imamo ćerkicu, još malo 3 godine, ide ovde isto u vrtiću. Bože zdravlje, imat ćemo još jedno dete, tako da, eto, živimo kao sam normalno na svetu. Za Dalibora kolege imaju samo reči hvale. Za mališane je on njihov drug koji im popravlja igračke, a on sve njih dočekuje i ispraća sa osmehom.